twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ando TV. By'umwihariko uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru akomeye agiye atandukanye avuga mu bindi bihugu, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi Perezida Paul Kagame yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itakabaye isabiriza kandi ifite umutungo mwinshi munsi y'ubutaka bwayo. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakabaye yirirwa isabiriza inkunga mu bihugu by'amahanga kandi ifite umutungo mwinshi kurusha bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Mu kiganiro n'umunyamakuru, Perezida Kagame yabajijwe icyo ibindi bihugu bya Afurika byabuze kugira ngo bigire umuvuduko munini w'iterambere nk'uwo u Rwanda rufite nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umukuru w'igihugu yasubije ko ibindi bihugu bya Afurika bibaye bikoze nk'uko u Rwanda rwabigenje byagira umuvuduko w'iterambere urenze kuko byo bifite umutungo kamere mwinshi kurusha igihugu cy'u Rwanda. Aha Perezida Paul Kagame yagize ati, abantu ni bamwe ahantu hose, Afurika iracyari inyuma y'indi migabane, ariko icyakijije abandi ni nacyo cyakiza Afurika kuko yo ifite umutungo kamere uruta uw'ibindi bihugu byinshi biri ku mugabane w'u Burayi. Perezida Kagame yafatiye urugero kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha yagaragaje ko iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero 2.3 ndetse n'abaturage barenga 1,100,000. Iki gihugu kandi kiba gifite umutungo mwinshi ariko kikaba kirirwa gisaba inkunga hirya no hino mu isi. Aha Perezida Paul Kagame yagize ati, fatira urugero ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irakize cyane cyane rwose. Kubera iki iki gihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisabiriza? Kubera iki? Ndi kwifashisha ibibazo mu gusubiza kugira ngo nkwereke ko birebana na politike ndetse n'imicungire, birebana n'ubunyangamugayo turi kuvugaho. Perezida Kagame yasobanuye ko Abanyarwanda, Abanyasenegal, Abanyekongo ndetse n'abandi Banyafurika bose bafite ubushobozi nk'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'u Burayi. Umunyamakuru yabajije Paul Kagame ikijyanira iterambere rya Afurika cyangwa se ikijyanira iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yamushubije ko ikibazo ari politike rusange yo ku mugabane wa Afurika yose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi arimo coltan, hari n'andi mabuye nka za zahabu, gasegereti ndetse na diyama. Gusa iracyaza mu myanya y'imbere mu bihugu bikennye ku isi kurusha ibindi. Muri rusange umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubarwa mu gaciro ka miliyari 24 z'amadolari. Ariko iki gihugu kiri mu bifite umutungo kamere mwinshi kurusha ibindi bihugu mu isi. Ushobora kubyumva ntubyemere neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umutungo wa miliyari 24 z'amadolari. Aya mafaranga ni menshi cyane, cyangwa se uyu mutungo mbumbe w'igihugu ni mwinshi cyane. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga ikomeza kuza mu myanya y'imbere mu bihugu bikennye ku mugabane wa Afurika kandi bikomeza gusaba inkunga. Iki gihugu gifite umutungo mwinshi cyane uko by'u Rwanda, ariko iyo witegereje umutungo w'u Rwanda cyangwa se iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda usanga ari kubye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byagarutsweho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ko avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itakabaye isabiriza kubera umutungo mwinshi ifite munsi y'ubutaka bwayo. By'umwihariko ahangaha ni kuri Ando TV. Nge ndi Thierry Muhumuza. Niba utari wakora subscribe, like, share ndetse na comment, ni ukubikora kugira ngo ushyigikire ibiganiro bitambuka kuri Ando TV. Naho ubutaha.